Chasalo kaisa Pandani Bisingtwi 25 Familyni 65 voters Romkha IPFT Bodolni Bana Yapharwi Borokno Lamjak Sogwi Naharkha IPFT Central Committee ni Achukphang Prem Kumar Reang Khobwi te Kubun Adongrok South Amolpur Division Notun Bazar Molbasa Paharpur Community Hall Nogo One Day Conference Panak Haizakha Pandani Bisingtwi Bro Settlement Khasmi Kamini Lukorok Tripura Mothaya Kare IPFT Bodolni Bana Romkha 25 Familyni 65 voters IPFT Bodolni Bana Chasalo Borokno Bodolni Bana Yapharwi Lamjak Sogwi Naharkha President eba Kasam Minister Prem Kumar Reang Kasam MLA eba Ompi Block ni BSC Chairman Shindu Chandra Somatia Youth IPFT President Vikas Dev Burma Vice President eba Korbuk Block BSC Vice Chairman Pranab Tripura ATISA State President Dubendu Somatia IWFT ni GS Kusum Reang no Khobwi IPFT Bodolni te Kubun Adongrok Hambai joto Chini media friend no ini your IPFT South Amolpur Division Committee bai ini Panda Jugal Jak lele Abdulai Paharpur ADC village ni Notun Bazar Molbasa Bisini Andawo ini jotono belai tongtoka karon Chini party IPFT Sara Tripura ono Chini 32 division committee tongo ajagawo Tini berawat South Amolpur Division Committee Khaimaya ko aron bisingo tini jang youth IPFT kaisa division committee unkha or division committee bai na tini joto seshtani bisingte tini kaham kaisa party IPFT ni tini ideology ba tini bhobishot ba tini bortoman tini kaisa seminar khaimaka or seminar ni bisingte na tini terisha tini aro kaham tini joining unkha tini 25 family or 65 voters Kubun party বিভিন্ন party na tini Tripura tak bang party tamo joto party ni humuna angkulia yara joto Kubun party ni joto garani worker supporter leaders joto no tini 25 poribar 65 voter tini Malbasa Notun Bazar ni constituency ADC seat tamon bisini joto abo tini voters abra party IPFT jani Lagi hambai tini South Amolpur Youth IPFT by Kobokzak Youth IPFT Division by Kobokzak Oroni Pandani Tini Nitipang Kulendro Reang Te ini Paharpur Community Hall Youth IPFT ini kaisa seminar songsajaka seminar tini seminar plus conference songsajaka songsajmani tini elakani no Malbasa Bisini 25 family 65 voter বিভিন্ন দল থেকে টেক খাইনে চিনি পার্টি জয়েন খাইবেগা তে আং কবনা মুসুমো ইউর IPFT সেন্ট্রাল ডিভিশন কমিটি হইতে আং থানায় অর ডিভিশন ইউর IPFT খাইগলাঙ্গ তে অর প্যারেন্টস পার্টি খাজাগিয়াকো আং নিজস্ব ও জায়গা নোটিফিকেশন জানাই দাতিকে Party IPFT ni tei IWFT ni komiti khazakten IPFT low land IPFT low land Bureau Report Chini Khorang Nasia bigno to kabdi rowa chung point joto public ro wale bo arki party kemoile chung chuno samujaya odi bele chung tumai ngomau pie party ro